Što se tiče zdravlja i nogu, ja sam zdrav, hvala Allahu Đelešanu. Mogu ići pješke dokle god hoćete, ali kad ne znam nigdje ništa sam, to opet volim nekako svoga vodiča, toga, da li kad uči, da li ja sve ne vodiš, da li jedno, to je jedno tišto je dan, naprimjer. Sa društvom ipak volim društvo od malije nogu. Pa tako, sa društvom sam se upoznao sa tim doktorom, profesorom. Gdje ste se upoznali, kako? Gdje smo se upoznali, ja ne znam. U sobi. U hotelu se upoznali? U sobi, ja, u hotelu, ja. Zajedno ste u sobi, jel tako? Ja. Sad ne, nismo sad zajedno. Niste sad? Nismo sad. A bili ste u Medincu? Mi smo zajednička grupa od autobusa iz Tuzle, aviona, a u suštini smo se upoznali u sobi u Medini, gdje smo raspoređeni. Kada je slučajno, stvar nije to, mislim da to nije slučajno. Ja sad reći, moje želja je bila da ovaj put kad budem obavljao hadž, da se baš posvetim ibadetu, da se ostale stvari i shvatio sam stvar da preko ovog hadža još jednog, da mi je to i omogućeno. U stvari ničemu drugom nisam imao vremen posjeci, nego smo išli u Medini, smo uglavnom odlazili, stalno smo boravili u džamiji, gdje smo klanjali, učili Kur'an, zikrili, tako da smo uglavnom takvo vrijeme provodili. Vjerovatno da nije tako bilo, ja bi, da sam bio s nekom drugom grupom, vjerovatno trošio vrijeme za neke druge stvari koje nisu, kada to je moja nekakva želja, Allah mi je preko njih ispunio tu želju. Hadžija Jusuf je pokretan, on može, ali treba mu nekakva sigurnost. Bukvalno da osjeti se sigurnost, jer u jednoj situaciji kad sam trebao otići nešto da uzmem kod blizu poslanikove džamije, rekao sam da ostani tu na jednom mjestu, vraćamo se mi po tebe, budite tu, nemoj da idem ja sa vama. I nije problem, može fizički on može to sve zdržati, a mu treba nekakva potpora i da kažem jednostavno da nekoga drži za ruku i da obavi. Da iskreno rečeno on je uspio bez ikakvih problema obaviti umru i sve. Znači, ono što treba da se uradi tavaf ili saj, čak na saju u onom prostoru gdje treba ići trčanje, možda je više brže trčao nego neki mlađi, pa su neki pozavidili u tom smislu, tako da je ali bukvalno sam ta nekakva sigurnost da ima, da se on nema sigurnosti gdje se nalazi kuća, otići, šta će na ovaj način. Tako da kažem, meni se na ovaj način ispunila ta nekakva želja da sam ja bolje, evo, mislim da te obaveze ispunio na ovaj način. U Medini smo mi čuli da nećemo biti skupa u sobi, jer je to bio takav nekakav raspored, ne pripada mjesto u Medisu, on je odmah počeo plakat kako ću ja, šta ću, mislim, tu smo mi, kažem, ne skirati se u peti, tako kad smo došli ovdje smjesti u sobe, otišli smo po njega, obavili umru, jutro smo ga ponovo otišli u sobu, odemo, posjetimo ga, izađemo, malo sjedimo, tako da mislim, dalje ćemo ga pratiti, samo što nismo sad u situaciji da kažem da smo bukvalno, a u Medini smo, mogu reći, 24 sata bili skupa, gdje god sam išao ja, išao i hadžija sa mnom, nismo se razdvajali. Da kažem, niko ko se ne osjeća sposobnim nije krenuo da obavi hadž. Znači, svi su ljudi upoznati sa nekakvim naporima, ali naši ljudi stariji nemaju te sigurnosti, nova sredina, sve ovo novo. Znači, jednostavno, mlađi ljudi se nekad ne mogu dobro snaći. I njima je dovoljno samo ta potpora, malo da potporu, da bi daleko sigurnije i lakše obavljali sve ono što trebaju da obavljaju. I primijećeno, ja sam primijetio u hadži u početku, nije to bilo jednostavno skromnost nekakva, ne nameće se, ali prihvatilo se to tako i onda kako vrijeme više odmicalo, onda se stvara ta nekakva atmosfera koja je daleko prirodnija i normalnija i relacije ostaju. Mislim da smo mi došli ovdje da se popravimo, a ovo je prilika da se na neki način popravimo, da možemo pomoći nekom drugom i da nastavimo dalje i
mislim da mi trebamo da shvatimo da može se nešto uraditi dobro trenutku, da treba činiti nešto malo duše. Čovjek je stvoren kao socijalno biće, znači nije stvoren kao pojedinac. Znači ne može biti meni dobro, a da ostalim nije dobro. Znači moramo se potruditi da nama bude svima na neki način dobro i trebamo primijetiti, osjetiti kome treba pomoć, da priskočimo u pomoć i na taj način će nam biti svima bolji. Jer ako ja da bi ostvario nešto više moram nekog drugog provosti. Ovako ako pomognem drugom neću ja sebe ništa, niko neće od nas ne postići cilj onaj koji želi, ali će još nekoga sa sobom povući da postigne i on cilj bolje da možda realizuje nego što bi možda mogao sam realizovati. Jer vjerojatno da mi nismo ovako postupali, Hadžija Jusuf bi sjedio u hotelu više vremena nego što bi, a kažem, mi smo sve vaktove u Medini obavili u poslanikovoj brani. Znači, to nije nikakav, ja sam to shvatio kao ono što sam ja želio. Pomognuto mi je preko toga. Mi trebamo imati želju da posjetimo što Allah će nam pomoći. A ako budem ja želio samo sebe onakav način, znači malo da iskorigujemo svoje nijetove kad budemo malo nijet da nam bude taj nekakva da smo mi socijalno biće, da mi treba da živimo međusobno, da se pomažemo, da ćemo sigurno biti daleko bolje i ćemo shvatiti ovo, zbog čega smo na ovom, pogotovo zbog čega smo došli na ovo mjesto ovdje.